Un courant d'air, donc on examine les malades devant une fenêtre qui est ouverte. Vous voyez là, donc on a des inondations pendant l'hiver. On a invité toutes les entreprises locales qui يعاوننا بطاطا الصحة كل يوم نشوف ديور كوني لي تراديسيون القبائل اكي قد نشفا يتدرينا تسمع وانوك سي دي فولونتاريا on a essayé d'appliquer ça sur le terrain et alhamdoulilah ça marche dans quelques jours inchallah vous allez voir le résultat. Alors on a deux tâches à faire cette année. نخدم فولونتاريا dans le cadre de la saison estivale et de la polyclinique. La polyclinique elle est dégradée. Comme par hasard, cette semaine, j'ai vu quelqu'un de la famille d'Agui, voilà, vraiment c'est dégradant. Alors, c'est un admir, on reste غرينا وهذا كاينو من زمان إن شاء الله تخدم تنقرز وفرحنا كل غاشي إن شاء الله. خلال لي زونتربريز غادي يعاونون أعطيتهم صحة، نعاودوك لا بينتور، نعاود الطونشيتي، نعاود عينو كي ديكرادي داخل. أقلا هذا كيني أنا ما نسلكش. الحمد لله نمسفهم نجمع نقضى دوك السلعة غير نبويتي الحمد لله أنا ساقي البرمي جور نكماصا لاكسيون كيف. القداشات يشفانويا سفقنا يندث ذوكلي المعاونة ذي الخير كاريا مذانا على ذغاذ قورنا الرحمة قورنا رمضان ذي تمزازلان الغاشية غير الخير.